Umetnost secesije rađala se od 1870-ih, zvanično 1890-ih godina i trajala je do završetka Prvog svetskog rata. Bila je neobična, nova, revolucionarna i na neki način zatvorila je prošle vekove i najavila nove, moderne tokove u umetnosti. Nakon secesije ništa više neće biti isto. Jednom osvojena sloboda u stvaralaštvu neće moći da se zaustavi. Neke od opštih karakteristika po kojima se na prvi pogled secesija prepoznaje su ugledanje na prirodu, kriva linija, biljni motivi, maskeroni na fasadama, upotreba boja i novih materijala u arhitekturi, uticaj japanske i orijentalnih umetnosti, motiv pauna, razvoj plakata kao medija, senzualni i erotizovani ženski likovi. Najprepoznatljivija imena secesije sigurno su Alfons Mucha, Gustav Klimt, Antonio Gaudi, Renier Mackintosh, a oni su samo jedan mali deo plejade velikana u raznim sferama umetnosti koji su ostavili neizbrisiv trag, otvorili novi svet umetničkog stvaralaštva. Period u kojem je secesija nastajala, živela i nestala, period je velikih lomova i preokreta u društvima kakva su do tada postojala. Druga industrijska revolucija tokom 19. veka izrodila je novu građansku klasu koja želi svoje mesto u društvenoj hijerarhiji i umetnost koja će ih predstavljati. Novi bogataši, les nouveaux riches, kako ih prezrivo nazivaju aristokrate, radi su da finansijski podrže umetnike koji će stvoriti nešto potpuno novo i drugačije, nešto što će nove moćnike razlikovati od prethodnih, čime će moći da istaknu svoju sposobnost i pokažu novac koji imaju. Prelom vekova doneo je slobodu u stvaralaštvu, a uz secesiju stasavali su mnogi umetnički pokreti koji će ostaviti ozbiljnog traga u umetnostima do današnjeg dana. Sa pojavom secesije stvoreni su preduslovi za rađanje moderne i savremene umetnosti. Za razliku od umetničkih stilova koji su joj prethodili i imali iste karakteristike svuda gde su umetnici u njima stvarali, secesija je u svakoj zemlji imala drugačiju pojavnost, oslanjajući se na lokalne uzore i narodne umetnosti. U sledećoj epizodi pričat ćemo o bečkoj secesiji.